Hydrogen generated with renewable energy from water is a strategic necessity to address the climate emergency, as well as an important opportunity for Catalonia's economic and social prosperity. The European Union and the governments are strongly committed to initiating a transition to the renewable hydrogen era, decarbonizing the main economic sectors, creating new products without generating a carbon footprint, strengthening renewable energies thanks to hydrogen storage capacity, implementing its use in all forms of mobility and also in the residential sphere. Regions that develop hydrogen production capacity, distribution and various uses of hydrogen, as well as talent and technology, will become hydrogen valleys. Integrated ecosystems of the economic and environmental value chain of this energy vector. A Europa, el 2050, està previst que el 25% de l'energia passi a través de l'hidrogen net. A Catalunya tenim tots els actius per liderar aquesta transició energètica. Vall de l'Hidrogen Catalunya suposa l'alineament de tots els agents, universitat, indústria, administracions, per fer possible una de les principals transformacions del nostre model productiu, que comportarà més inversió i nous llocs de treball gràcies a l'accés als fons Next Generation. The Tarragona petrochemical complex, the most important in southern Europe, currently produces and consumes 7 tons of hydrogen per hour, so it already has the capacity and industrial experience in this field. The progressive shift towards renewable hydrogen will allow the development of new economic opportunities that will affect several sectors, such as the automotive and freight transport sectors, and the chemical sector will become a key competitive sector, generating thousands and thousands of jobs, both direct and indirect. Therefore, southern Catalonia will become the epicenter of the Catalan Hydrogen Valley, which, with massive use, will be the most important in the country. Future will be sustainable or it won't be. Chemical industries will play a key role in the energy transition process. We are convinced that hydrogen will be the resource to ensure the future of our activities, and that's why Tarragona Chemical Companies Association is an active part of the Catalonia Hydrogen Valley. No other region in Southern Europe matches so many significant conditions as we do to become Hydrogen Valley. We are pretty sure that with local talent, effort and collaboration of all involved agents, we will succeed. The south of Catalonia is also the region of energy with 3 nuclear reactors in operation, hydroelectric power, combined cycle plants and 65% of Catalonia's installed wind power. A region with great energy experience, which will now also have experience in renewable hydrogen. Catalonia, and specifically Tarragona, enjoys a geostrategic position for hydrogen mobility. We are in the center of the Mediterranean corridor, at the crossroads with the Ebro axis, and we have the ports of Tarragona and Barcelona, a large metropolitan area and a key location in the future Spanish and European hydrogen network. Com a president del Port de Tarragona, expressar el suport de la nostra organització al projecte de la Vall de l'Hidrogen Verd de Catalunya. La nostra és una organització que treballa en el dia a dia com a motor econòmic del territori i del país, però que a la vegada situa en el centre de les nostres decisions tot allò que fa referència a la protecció del nostre entorn i de la sostenibilitat. I de fet, en el projecte de l'hidrogen verd hi conflueixen aquests 2 factors, el de la protecció de l'entorn i el del desenvolupament econòmic de la nostra societat. Per això, posem tots els actius, tot el potencial del Port de Tarragona a disposició del projecte, sumant-lo a la resta d'organitzacions per poder-lo fer realitat. Catalonia's other key asset is the powerful system of training and science, technology and innovation, which is configured in the field of hydrogen from the core, constituted by the alliance of the Rovira Virgili University, the Catalan Institute of Chemical Research, the Catalonia Institute for Energy Research and EuroCat, the Technology Centre of Catalonia. The Universitat Rovira i Virgili has aligned its governmental action plan with the Sustainable Development Goals. As a result
of this commitment, we are actively leading and promoting the creation of the Hydrogen Valley of Catalonia. This is a strategic initiative which aims to face the problems of climatic change and to ensure the economical recovery and sustainable progress of the industrial activity in Catalonia, and especially of the petrochemical complex of Tarragona. As a university, we will contribute with other actors to the training, research and socialization of this new era of green hydrogen. Since October 2020, in the midst of the pandemic and with the support of the Rovira Virgili University, more than 100 actors share the same vision, that of developing a benchmark renewable hydrogen region during this decade in the Hydrogen Valley of Catalonia. The government of Catalonia has chosen the initiative as one of the driving projects of Next Generation Catalonia to reflect its transformative capacity. The development of the Hydrogen Valley of Catalonia has a public-private partnership, which is essential due to the challenges represented by the transformation that must be faced. The administrations of the different areas, together with companies from the entire hydrogen value chain and science and technology agents and the public, will make this new ecosystem possible. A la Diputació de Tarragona ens hem implicat des del primer moment en l'aliança territorial nascuda per fomentar l'ús de l'hidrogen verd com a combustible de futur. Tenim molt clar que aquesta font energètica és clau per a la transició ecològica i també per a la lluita contra el canvi climàtic. A més, servirà per la descarbonització de la gran indústria, per impulsar la mobilitat més sostenible i alhora per a la millora de la qualitat de l'aire. D'altra banda, sabem que projectes d'investigació i la seva aplicació social a l'entorn de l'hidrogen verd ens servirà també per crear noves empreses de valor afegit i també nous llocs de treball. La plataforma Hydrogen Verd Catalunya Sud treballa des de la demarcació amb la voluntat d'estendre l'ús d'aquest combustible a tot el país. Sabem que la nostra regió esdevindrà capdavantera a l'hora de fer recerca i fer difusió d'aquest nou model energètic que serà clau per a Catalunya. Per tant, ens convertirem en la vall de l'hidrogen verd, epicentre del qual estem impulsant un projecte de gran abast. Aquest projecte, la Vall de l'Hidrogen Verd, ha de reeixir amb la col·laboració dels ajuntaments, altres agents públics i privats, el món empresarial i la societat civil en el seu conjunt. La Diputació de Tarragona fomentarà la complicitat entre aquests agents per tal d'assolir aquests reptes que ens hem marcat. I ho farem en base al nostre caràcter d'institució supramunicipal i també amb el nostre compromís cap a la sostenibilitat i el progrés per les persones. Des de Barcelona i des de la seva àrea metropolitana hem fet una aposta decidida per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest objectiu climàtic és també un requeriment de salut pública i de justícia social. Per això cal fer moltes coses, però de manera molt destacada cal un salt qualitatiu en la substitució de combustibles fòssils per energies de fonts renovables. En aquest sentit, l'hidrogen, generat amb energies renovables, conegut com hidrogen verd, està cridat a ser un vector estratègic per als processos de descarbonització pel sector energètic de determinats processos productius i de la mobilitat. És cert que encara cal molta investigació i recerca aplicada i en això Barcelona també vol ser referent i està plenament compromesa. A l'àrea metropolitana ja tenim en marxa una primera experiència pilot amb l'adquisició d'una primera remesa d'autobusos que utilitzaran l'hidrogen com a combustible i la construcció d'una hidrolinera. Hem d'aprofitar clarament l'oportunitat que representen els fons Next Generation de la Unió Europea i per això celebrem la constitució de la Plataforma Catalana de l'Hidrogen Verd en el marc del projecte del Next Generation Catalunya i saludem i agraïm la tasca iniciada pel grup impulsor de la Vall de l'Hidrogen Verd de la Catalunya Sud, liderat per la Universitat Rovira i Virgili. És un repte estratègic per avançar per la modernització de la nostra economia, per crear nous llocs de treball i per cuidar el planeta. Com a Repsol, és un honor formar part del grup de signants d'aquest memoràndum sobre el desenvolupament de la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Aquest és un compromís que agafem nosaltres i que està perfectament alineat amb el nostre pla estratègic de ser una companyia zero emissions netes a l'any 2050 i, per tant, volem participar en aquesta transformació del complex petroquímic de Tarragona, convertint-lo en un referent de la innovació industrial al sud d'Europa
i transformant-lo en una indústria que recolzi amb l'hidrogen verd, amb els biocombustibles avançats, amb l'economia circular, combustibles sintètics i altre tipus d'activitats. Per tant, recordar-los i dir-los que el nostre compromís és absolut, és ferm i decidit. Volem que el pol petroquímic de Tarragona sigui un referent industrial a la sud d'Europa. El Valle del Hidrógeno de Cataluña tiene todo lo necesario para ser un proyecto tractor que contribuya significativamente al desarrollo de la hoja de ruta del hidrógeno en España. Cuenta también con una situación geoestratégica idónea para el desarrollo de una potencial red europea del hidrógeno verde. En Enagás tenemos un compromiso máximo con este proyecto, porque de la mano de la Universitat Rovira y Virgili y de las instituciones y empresas de primer nivel, su desarrollo contribuirá a la descarbonización y a la vez será un estímulo claro para la industria y el empleo. Catalonia's Hydrogen Valley is developing an ambitious portfolio of projects. For example, in the chemical industry, the Green Crane project plans to generate more than 2 tons of renewable hydrogen per hour for various uses. There are land and maritime mobility projects, such as the progressive deployment of hydrogen buses and trucks. Also in the circular economy to turn waste into a source of hydrogen that can in turn be used for waste logistics. A key element will be the new network of hydrogen generation plants linked to renewable energies. This will allow this hydrogen to reach different uses, such as mobility, and facilitate supply for the whole of Catalonia. The Hydrogen Valley of Catalonia will have science and innovation programs to develop knowledge, technology, and new businesses, training at VT and university levels, and socialization to raise awareness of the importance of this energy transformation through renewable energies and hydrogen, following Europe's strategy to reverse climate change and achieve the UN's Sustainable Development Goals. Private and public investment is the key to the development of the Hydrogen Valley of Catalonia and establishes partnerships and alliances with other hydrogen valleys in Spain and Europe in the face of a challenge of such magnitude, which will have a great impact on the economy and the generation of our own technology, and which will allow us to be respectful of the environment. Hydrogen Valley of Catalonia, commitment and partnerships to develop the hydrogen age towards a climate neutral and prosperous future.